Ibihe byiza nshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko rwose uyu munsi wababereye mwiza ku rwego ruhambaye. Tubazaniye breaking news zidasanzwe. Wari uzi ko umusore Ruboneka Jean Bosco yamaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport? Wari uzi ko se ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yagura abakinnyi bagera kuri babiri, umwe akomoka mu gihugu cya Sierra Leone, undi muri Mali. Muri abo bakinnyi harimo uwo bita Ibrahim Bangura ndetse n'umusore udasanzwe bahita Ibrahim Fofana. Byose ngiye kuba nabwira muri iki kiganiro. Nizere ko tugiye kwabana muri iki kiganiro 5 kuri 5. Urahava umenye byimbitse kuri aba bakinnyi bagera kuri 3 bose ngiye kuba ntakubwira muri aka kanya. Nizere ko subscribe yawe wamaze kuba wayiterekamo 5 kuri 5. Ibitekerezo byawe hano birakenewe muri iki kiganiro kabisa. Nje niteretse ngira ngo rwose ibitekerezo byanyu mbe nabisoma 5 kuri 5. Ibintu byose muri gutekereza kuri aba bakinnyi, by'umwihariko Ruboneka Jean Bosco n'aba bakinnyi ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba ishaka cyangwa se iri gushaka. Umwe we yamaze kuba yakemera, bamwita Ibrahim Fofana. Ndagira ngo byose murabirebera hano 5 kuri 5. N'ahandi uri ni Kigali Sport. Nizere ko rwose turi buze kuba twabana muri iki kiganiro 5 kuri 5. Yes, reka tube twakinjira mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu kigiye kuba cyamara iminota 8 yose. Ikiganiro kigiye kuba cyagaruka ku bakinnyi babiri ikipe ya Sport iri gushakisha ku rwego ruhambaye. Tugaruke no kwisinya ry'umusore Ruboneka Jean Bosco uzakoreshwa ku mukino wa Rayon Sport ndetse na Taska. Byose murabyumvira hano 5 kuri 5. Reka tube twatangirira kuri aba bakinnyi. Turi buze kuba twasoreza kuri transferi ya Ruboneka Jean Bosco. Na wundi mureba hano bamwita Ibrahim Bangura guturuka Sierra Leone. Uyu mudefanseri kaburautaka ni umudefanseri udasanzwe, yakinye muri FC Torlan, atsindira ibitego 14 mu mwaka umwe. Ari umudefanseri. Aka kantu mukumve, yatsinze ibitego 14 ari umudefanseri. Mw'abantu mwe uyu musore guturuka muri Sierra Leone rwose ni umukinnyi ukomeye cyane, dore ko afite imyaka 23 yonyine y'amavuko, metero 1 na santimetero 76. Ni umukinnyi rwose uhambaye, ni umukinnyi hariya muri Sierra Leone abantu rwose badashidikanyaho nk'umudefanseri mwiza wabaye muri Sierra Leone. Ndagira ngo mbe nababwira ko uyu musore ikipe ya Rayon Sport rwose yamaze kuba yanamwoherereza itike ngo abe yava hariya muri Sierra Leone azabashe kuba yakinana na ikipe ya Rayon Sport mu mikino iri imbere, dore ko ikipe ya Rayon Sport muri iyi minsi iri muri Sekafa Kagame Cup. Ntango azaboneka ku mukino uzayihuza na Taska ndetse na Rayon Sport, ariko ku mukino uzakurikiraho uzaba ku cyumweru rwose kindi kizakurikiraho ikipe ya Rayon Sport izaba yakirwa na Al Hilal. Rwose ndagira ngo nkubwire ngo uyu mukinnyi azaba hari hagize ukora amakosa hagati rwose ya Charles Chupre ndetse na Matumoro wa Konda yaba yamusimbura 5 kuri 5. Reka tuve kuri Ibrahim Bangura twerekeze ku musore bita Ibrahim Fofana.
ayo mazina muri kuyibaza ajya gusa, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ko Ibrahim Fofana ari umukinnyi udasanzwe, dore ko yagiye akinira amakipe agiye atandukanye ndetse akabasha kuba yatsinda ibitego. Akina nka nimero position akinaho ni nimero 6 hagati mu kibuga. Ikipe ya Sport ndagira ngo nkubwire ko yari ifite ikibazo cy'umukinnyi ukina hagati, dore ko n'ababari bahari rwose aribo gusa ikipe ya Sport yari ifite, niyo mpamvu igiye kuba yazana uyu mukinnyi Ibrahim Fofana ukomoka mu gihugu cya Mali. Uyu musore afite imyaka 27, metero 1 na santimetero 80 kabisa. Nababwiye akina nka nimero 6, ni umukinnyi udasanzwe rwose. Equipe ya Sport imubonye yaba ibonye umukinnyi mwiza cyane wazagirira akamaro muri uyu mwaka w'imikino 5-5. Reka tube twacunguza uburyo umwete twerekeze ku mukinnyi Ruboneka Jean Bosco wamaze kuba wasinyira equipe ya Sport kuri uyu munsi rwose wo kuwa kabiri. Rwose Ruboneka Jean Bosco yamaze kuba yasinyira equipe ya Sport rwose amezi agera kuri 6 ari gukina equipe ya Sport. Si uyu mukinnyi aje muri Rayon Sport ndetse n'abandi bakinnyi ikipe ya Sport yamaze kuba yaterekaho iri gushaka bazayimara iki. Reka mbabwire tumwe rwose amwe agenda ibintu bigenda kabisa, ibintu bashobora kuba bafasha equipe ya Sport. Uyu Ruboneka Jean Bosco ashobora gukina nka nimero 8 yataka izamu, ubwo akina hagati, ariko ashobora kuba yafasha ikipe ya Sport gutsinda no kohereza imipira igiye itandukanye ku bataka ba ikipe ya Rayon Sport. Ese wowe uri kugenda ubibona ute? Ese ni ngombwa ko yaza mu ikipe ya Rayon Sport? Ese murabona azafasha ikipe ya Rayon Sport? Icyo duhurire muri comment, mwandika rwose imitima muyitereka mo 5-5 muvuga icyo uyu musore aje kuba yabafasha. Ese ni ngombwa ngo ikipe ya Sport ibe yamuzana, cyangwa se iribeshye ifite abandi bakinnyi bashobora kuba bakina uwo mwanya?